ke lahletswe ke family ya ka kaofela, ke lahletswe ke mme wa bana o ne ke mo rata kaofela, njwetsa hore ke se ka mo founela o tla mpiletsa maponesa. Re kwenye mathe re hemenyananyane ke a bona hore ne o matha tough man o utlwile ngwaneso ngwana mme no re tla zama o thusa. Nwa dipilisi tsa cancer le tsa depression ke hlakahlakane ke confuse. E thata taba wa bona hore o tloga di helicopter hore ne taba e tibile straight bakubule kuphi nendawo emzimbeni phezulu kwenhliziyo nasesandleni kayi2 bengakholwa ukuthi ngiboshiwe and abelungu bayenza ama crime akhohlakele andlula thina abantu abamnyama asiwayenzayo. Niyena ithatha le mali Uhlale how many years in total? 29 years. 20, almost 30 years, 3 decades. Impilo yami bengiphila njengomalunde mara ogezayo. Ama conditions wakho njengoba uphuma bathe uyosign until nini mkhulu? Ngize ngife. Yena bathe ungayenzi ke siyayenza ke manje. Ejele bangihlukumezile bamfaka kuabantu abadakiwe bangilimaza ejele. Bavele bakutshela ejele ukuthi na you are underprivileged. Phela privilege yakho kumele iyephele yeah. Bebasho kanjalo mara amaphilisi impilo yakho. Yeah, nonguzwa kahle right at privilege. Ngizoba nama ulcers. Yeah. Bese nginama ulcers. Sengibuye kuyofaka ipipe la ebayeni. Ngihluleke ukukhama. Yeah. Ipipe yakho ningi. Bayifake yonke without ukungihlaba injection amapain. Sengibuya kuyo circumcise ngine rush la eGwayeni ngilokhiwe ngama short step. And uminister wathi umuntu noma nama escape ayi10 ngiphethe zonke izinto zami. So mali ihleli isikhathi singakanani emzimbeni wakho 13 years. 13 years bese rastile. Unenalite ehleli phakathi kwesibana God. 13 years. Usisi wangivalela eCage wangithela ngamanzi abandayo kusuka ngo8 ekseni past 8 to master ngilapha. Motho o still nna o ratang ho ba alone ke nwa dipilisi tsa di psycha.